veče, dobrodošli u Fajrant Republiku. Evo vaš omiljeni bend Kesa i Bombone, ponovo večeras sa vama. Aplauz. Hvala. Pesma našim dragim prijateljima. Nekad smo bili dva oka u glavi, ali nas život eto rastavi. Imate more, mi tenisere, vi pravoslavci, mi iste vere. Ljudi su ljudi, a vlast je vlast, a u Crnogorcima ne mogu da odolim. U svakom slučaju ih volim. U svakom slučaju ih volim. I mnogo ih ođe kod nas studira, onaj što glumi, jedan što svira. Pa i mi dole leti na more, tamo nas paze, tamo nas vole. I dalje mi smo sestre i braća, i za nas ostaju svađe i brige, jer članovi smo iste lige. Stižu nam Buksov knjige, stižu nam Buksov knjige. Evo ga Zonjo, ču smo se telefonom. Evo ga Goran, s devojkom onom. Tu je i Popaj, što je s Panaća. Evo ga Gajo, ma svi smo braća. A ja njih ne znam, al ko da znam, jer ja YouTube-u ne mogak da odolim. Gledak i svatih da volim. Da Buksov knjige ja 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 volim. Dobro večer, dobrodošli. Evo, vam se svidjela ova pesmica što vam otpevali? Nije, ništa gore u životu nisam čuo. Izvinjavamo se, to je bugarski pjesma. To je dobro bilo. Ne, loša je pjesma, ali muzika puno gora. Padaš, ti padaš malo. Padaš pred kraj pjesme. Ja neke pesme mogu da otpevam, da izvučem, a neke ne mogu. Ja sam baš mislio da ovu mogu. Znaš što je problem? A sad ne šalimo se uopšte, iako se neki ljudi smiju. Ti gubiš tečnost dok pjevaš. I meni se čini da neđe ti pušta neka guma, nešto, jesi ti treba pođeš da se pregledaš i to gubiš energiju. Diktunze su ti neđe pošli. Ili da piješ tečnost dok pjevaš. Vidi Kneževiću, nije ti ovo dobro, nije ti ovo ni trebalo. Kesić. Dakle, Buksov knjige, naši dragi gosti sa Cetinja dolaze nam. Cetinj je jedan lep grad. Nisam bio, ali čuo sam. Zašto u Vukmiroviću nisi bio? Kesić. Ni Kesić nije bio. Pa evo, naši gledalci ovdje u Beogradu, mnogi znaju za vas, a koji ne znaju, evo sada će da vas upoznaju. Pa hajde prvo da se upoznamo ponaosob. Evo, počnemo od Gorana. Goran je nešto u horoskopu. On je, ali ne zna. Ja djeluješ ove da ne znam. Dobro Iloviću, prvo da te pozdravim i tebe i ovu divnu gospodu koja su ovdje. Hvala Vujović. Prijatno se sjećam sa vama u goste. Sa vama u goste. Ovo neka stoji ovdje. Sa vama u goste. Sa vama u gostima se zaista sjajno sjećam. Gorane, vi nam možete ispričati nešto o istorijatu Buksov knjige? Ne bih ja da davim ljude, što to njih interesuje. Istorija je majka znanja. Oni imaju svojih problema. I plata po 150 € i stalo je njih za naš istorijat.
A i da im se ispriča, oni će to da Zaboravit. Mislio sam više kako ste se upoznali, znate se od malih nogu. Nikako, da ti proračun, nikako. Pazi, Vujoviću, u glavi postoji, mi imamo hard diskove i imamo određenu memoriju i imamo foldere. I sad ako ti prepunjaš foldere koji su nam u glavi glupostima, a mi večeras ćemo pričati gluposti, onda za neke stvari koje su bitne, kao što je recimo slijepo crijevo, zdravstveni problemi, genitalije, vođenje ljubavi, nema mjesta. I zato ja ne bih da pričamo večeras gluposti, ja bih o religiji da razgovaramo. Može, imamo da razgovaramo o zdravstvenim problemima, kako hemoroide izbjeći. Da. Ozbiljno, znači... Ako ideš hemoroid na ulici, kako ga izbjeći? Da ti ne prije, ne pri tebe, razumiješ? Jer ako ti prije ne hemoroid, pri tebe ti ga ne možeš otresti, nema šanse. Nije zgodno, da. On se prilijepi kao guba. Jeste. Zonjo, vi se znate od malih nogu, jeste? Drugari ste bili? Mi hemoroidi. Mislim, Buksov knjige, vaš četvorica. Znači da Buksov knjige i hemoroidi. Nisi mi se pripremao za ovaj razgovor. Jesi ovu pjesmu se naučio, ali nisi mi se pripremio za razgovor. Viš, još kao mali dečaci ste se družili, igrali. Iz te igre je nastalo posle sve. Mi smo, evo ja ću malo da ozbiljim. Da. Imali smo komšiju Svetozara, koji nas je seksualno zlostavljao. Lepo. Svi se smiju, ovo mi je potpuno nenormalno. Uživaju. I mi smo morali da idemo, on je imao jedan podrum i mi smo tamo išli, on nas skine gole, mi smo bili baš mladi dječaci. Naročito Gaja. I onda nam je razvukao naše male penise kao lastiš ovako i onda pušti i to udari u naš stomak. I otrgne se kontrolu. Što sam se smijao, to me... I od tada, pazite, ljudi misle da su oni izmislili riječ penis. Mi smo izmislili riječ penis. Tako je. I penis i klistis. To ne znaju što je. Da li ste i dalje u kontaktu sa tim komšijama Svetozarom? On je srećom umro, ozbiljno. Da. On je umro. Ali to je ta priča, da Buksov knjige otprilike to ima veze s penisom. Nervirana ovaj stoljnjak, plastični imitacija, ludilo. Ove jabuke su li domaće da mi bačiš jednu da probam? Jesu, evo izvolite. Sigurno će naše gledalce zanimati ponaosob od vas ko je šta po profesiji. Ovo je trava. Ja se bavim gulim. Gulite šta? Što god mi donesu, imam radnju za guljenje. To je kao neka, to nije normalno zanimanje, ali sam ja, pošto nisam mogao da završim ni jednu školu, odlučio sam da je lakše da se nešto guli. Recimo, ja sad mogu sve ovo da ogulim, treba mi naravno mašina. Da. I dovode ljudi tako životinje da se gule, donesu neku stvar. Ljudi na more kad pođu pa se gule. Znaš, kad koža pođe, ja gulim. Oni guli za 5 minuta. Šta se najviše guli u Crnoj Gori? Pa najviše koža se guli. Žena kad izgori dođe, ja to gulim, namažem losionom za poslije brijanja. Ozbiljno, uopšte se ne šalim, svi se smiju. Što se mene tiče, ja ću biti kratak. Ja gledam glimericom, imali struje. Znači, ljudi me zovu ako mi fali struja. Elektrika. Pogledam samo u šteker, imali struje. Konstatujem, ima, neđe nema. I napustim prostor. To je lep čist posao. Pa, čist posao, kao gospodin čovjek. Da. Dobro, Gajo? Ja za praznike dolazim. Ljudi me zovu za praznike, uglavnom da donesem novine, jer tada ne izlaze opijane se, nagrde se. I gulim, u slobodno vrijeme imam ga dosta s njim. Lepo. Zonjo? Pa ja uglavnom fudriram cijevi. To ne znam što... Znači, kad neko dođe u WC da sjedne na neku cijev, ja je presučujem fudriranje. Kožom, on je presučujem kožom, somotom, skaje imitacija kože. A somot je imitacija... Kože, isto. Ono, samo ti kažem, ako si planira da staviš linoleum, ono je užas. Ono ti Nisam planirao, ali ako bude nameravao, neću. Ne valja ono. Ako hoćeš da ti se odradi i dogovorit ćemo se za ruke, za materijal. Ili ako ćeš nešto da gulim. Dobro. Znači, ja ću ti ostaviti broj telefona kad si u Crnu Goru, bilo što da ti se... Izguli. Dolazim ja na more, letim. Pred Rosić ću svratiti kod vas. Evo, naš kolega, urednik dezinformativnog programa, ima jedan omiljeni skeč Buksov knjige, pa čujemo o čemu je reč. Sada od nove godine, kada Srbija konačno bude stavljena na belu Schengen listu, građani će moći bez viza da putuju po evropskim zemljama. Za to će im biti potreban jedino pasoš. Postupak za izdavanje pasoša veoma je sličan u Srbiji i Crnoj Gori, pa pogledajmo kako to rade komšije. Naprijed.
Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Što ste trebali? Dure Turinović, majka me poslala da izvadim iz voza pasos. Idemo na ekskurziju sutra u Grčku, polumaturu. A vi ste vodič? Ili vozač? Što ste vi? Dure Turinović, majka me poslala da izvadim iz voza pasos sutra na ekskurziju u Grčku, polumaturu. Za koga? Za mene, Dure Turinović. Vi idete na ekskurziju? Mi idemo sutra u odjeljenje. Koliko imate godina, vi Durio? 14,5 ukupno. 14,5 godina? Ukupno. Tolike brke imate, Durio? A što nije majka došla, nego ste Ona vi je došli? bila prije 2 dana u Turinović Milanka. Turinović Milanka je predala sva dokumenta, tu danas nije mogla, kod očnoga je. Dobro. A imate li što dokumenta kod sebe? Ili je sve predala ili čekate nešto? Čekate li neka dokumenta da dođu? Ne čekamo nikakva dokumenta. Dure Turinović, majka me poslala za ekskurziju. Za ekskurziju. Za ekskurziju. Nema što Durio, nego sad ćemo dati ovoga Rušovića. Rušoviću! Turinović. Rušović! Izvolite, šefe. Rušović! Izvolite, šefe. Što će ti te bučice, Rušo? A Boga mi oslabila mi malo cirkulacija u ruke i u noge, pa malo vježbam, ležim uveče i vježbam. A i vidio sam nešto nemoćalo u ruke i cirkulaciju je nikakva. Koja vidio se? Majka mi od buraza što živi u Plovdiv gore. Majka ti je živi u Plovdiv? Neno buraz ušo. Ušo ima ja druga uša, sve prdi na casove. Što je trebalo? Trebalo je ovom gospodinu 14,5 godina ima. Za ekskurziju. Da ide na ekskurziju. Grčku sutra, polumatura. Što je trebalo? Treba da izlobuješ ovome gospodinu ličnu kartu. Izvolite, gospodine Rušović. Ili moj dobri prijatelju Rušo. Koliko vidim, ovaj dokument nije izrendovan. Da li da globujem? Samo ga izlobuj jer mora čovjek da ide na ekskurziju sutra. Majka ga je poslala ovolikog čovjeka. U redu, na vašu odgovornost pristupam globovanju. Hop! Od kad sam nabavio ovu kapu koja leti, puno lakše globujem. Stvarno? Vidimo kapu. Pristupam globovanju. Glob. Globularni. A. Izvolite. Durio, odlično je, sigurni budeš. Pozdravite majku. Majko! Da li je Durio na kraju otišao na ekskurziju, da li vam je poznato? Nije otišao. Sa ovakvim dokumentom teško. Teško, nisu ga puštili. Buba ovo ne vjeruje. Ali sad kad gledam ovo, ne sviđa mi se. Ja sad gledam, vjeruješ me, sramota me Koliko se ovo bolje mogu uraditi. koliko se ovo bolje mogu napraviti. Ali dobro, tada nije bilo sve. Tehnički, kakve smo mi ovce. Evo, kad smo već kod pasoša izdavanja tih dokumenata putnih, Srbija je na domak Evropske unije. Svaka čast. Hvala. Nema svaka čast. Dilo nami, stvarno. Konobar! A, Crna Gora, kako je kod vas? I mi. Jeste blizu na domak? Bravo! 500 metara. Nema 2 kilometra, znači sad to je... Ali to treba preplivamo. To je zajebano, jer naša voda je pliva. Treba da odgovorimo na određena pitanja. A mi ne znamo. A mi ih ne znamo. Znači treba samo da sjedimo da naučimo pitanja, da odgovorimo i ulazimo ladno. Nisu vam još dostavili. Jesu, ali Jesu, ali su to ozbiljna treba pitanja. sjednom tu čitati. Ako će te gluposti čitati.
Da li vas brine ta tematika Europska unija, da li ćete ući ili neće, da li vam je uopšte nešto to na pameti? Brine Kneževiću, brine, kako ne brine. Kesić. Pardon. Šta bih ti rekao na to bez... Bez da te brine. Bez da me brine. Baš me brine. Kad razmišljam uveče, ja ne mogu da spavam, čovječe. Ja stalno razmišljam o Evropskoj uniji. Non stop. Tamo je legalizovana prostitucija. Tamo ima država gdje je marihuana legalizovana. Ima dosta ljudi koji se Tu bi svezali glavu. Tu bi svezali glavu za neke stvari. Puno bolje zooloških ima više zooloških vrtova. Mi smo u Beograd došli između ostalog da vidimo lava. Znači nismo samo došli, imamo još da završimo neke obaveze, ali nama je sutra, čim se probudimo, idemo da gledamo lava. Znači toga ima u Evropskoj uniji i za to je dobro ući tamo. Prostitucija, lake droge i lav. U Crnoj Gori je li ima zooloških vrtova? Nema. Ima nešto malo, ali lava nema. Nema lava, ima mali zoološki. Mali zoološki vrt imaju pacovi, imaju kokoške i jedna glista. I glista. Drže ljudi živo po kuće, ali nije to što. To je veliki problem Crne Gore u ovom trenutku. Mi bismo sad kupili lava, ali ne znamo gdje se kupuje. Imamo pare. Ima li gdje se kupila? Vlada je odvojila pare za lava. Upravnik zoološkog vrta Bogović je mala lava i takozvani glaviće. Ne, ništa ne glavići nego. Naravno su lava. Ne doćemo lava car. Lava car. Treba da uložiš u njega dosta para dok on poraste i onda umre. Pošto je lava? Pa ne znam, mogu da se raspitam pa da mi... Ne može biti preko 300-400 eura. Mi idemo šuto, stvarno, ako ćeš nama. Da gađamo kršima lava pa da idemo, da ga ne razražimo, da nećemo gledati lava kako leži. Pazi, može polova, nije problem. Javit ćemo upravniku zoološkog vrta, gospodinu Vuku. A vidite, upravnik zoo vrta zove se Vuk, to je zanimljivo, jel? Da sam trebao da budem ovce, vjerovatno bi mi dao ime neko. Ja znam bilo da piše, ali to stoji. Da, lepo. Mislim, nema neke gledze stoji, no šetih se njega. Pa, Rus što neće izmisliti, čovjek lav. Crna Gora, jasno, isto kao i Srbija, zemlja u tranziciji, zemlja koja mora da neguje svoje vrednosti. Da li vas u Crnoj Gori tretiraju kao nacionalno blago? Da. Mi imamo nacionalne penzije i možemo da posjetimo bilo koju sportsku manifestaciju ako ugrabimo, znači nekoga pošaljamo kupi karte i možemo da uđemo slobodno tamo i imamo još jednu, znači kao tu olakšicu, tako da kažem, u slučaju smrti bilo koga od nas imali bi džabe. Trojica bi dijelili njegovu zaradu. I on ima otpreminu 24 plate. I možemo da idemo na sve fashion weekove u Crnoj na svijetu. A zašto nas ti samo pitaš ove stvari? Jer smo se dogovorili, hemoroidi, možemo o religiji, može, ima. Tranzicija, Ne, na drugoj strani su mi hemoroidi, na četvrtoj mi religija. Dobro je da su na drugu stranu, kad pređu ovamo, to je Da, to su mi hemoroidi. Lepo, idemo sada na reklame, ali na reklame iz kuhinje ovih ovde momaka. Pogledajmo. Problematika noga za 500 metara. Vidi što sam našao. Pravčika, brate moj, a baci to! Gospodaru, ninja pobraslima brata moga je bomba zapravo zakazila. Izgleda da mu je prsto slijepo odslijepo. Možemo li doma ja i on? Comtex Shop prodaje servis računarske opreme i bijele tehnike. Ekstremno niske cijene. Šta znači Network kabler iz Unpluged? Uđi u kontrol panel, gospodaru. Ah, mene, pardon, sine. Zovite vatrogasce. Majku usisala Mička, opet je bio drogiran. Ne dozvolite da vas život usisa. Pij, bači drogu, đavli je popio. Alo, Vera, bravo. Evo vidjeli smo jedan primjer angažovane reklame protiv droge. Vrlo ste aktivni u borbi protiv droge, to je zaista lepo. Može ovo bolje... Baš sam ne zadovoljno. Mnogo bolje. Mnogo bolje, Knežević. Suština je, Iliću, znači kad su ovakvi zadaci u pitanju,
malo je zeznuto, znači reklamiraš, boriš se protiv droge, a droga donosi mnoga dobra ljudima. Donosi zaradu. A ti se boriš protiv toga. Znači ima dosta ljudi koji uživaju u tome. I onda tako, imali smo neprijatnosti, što vi imate protiv droge. Da li je droga veliki problem u Crnoj Gori? Jeste. Dragutin, malo je, da ti kažem. Nema je. Nestašice. Problem je, kad je ova reklama bila u pitanju, problem je... Da smo u Americi. Što malo ne takneš ove dlake. Da si negdje po Americi. Ne hvata kamera, ne vidi se. Ne, rekao bi ti voditelj da nemoj me dirati. Ne, bilo ko. Kad mi reka roditelj bi mi reka nemoj me dirati. Što si htio da mu kažeš? Diraj ga da kažem, htjeli smo da pobjegnemo od onog... Poljubi ga. Klasičnog... Poljubi Kragujevac. Neću! Idemo sada na ove naše prave reklame. Ko promeni kanal, majka ga usisala ko Mićka. Ajmo cijela sola! Fajront Republika, Buksov knjige. Vi imate radio emisiju, pravite reklame, imate skečeve, muzička karijera. Mislim da se u svemu tome lepo zabavljate, ali šta vam je najbliže srcu, ono što baš najviše volite? Građevina. Građevinarstvo. Tačno mi je oduzeo, a ne baš građevina. Trči maj, a da znamo svi što nam je... Evo, izvodi. Evo, Zolja će. Pa ništa, sad je mala kriza oko stanova, krediti mali ili ih nema, a mi stvaramo stanove i onda višak stanova i što ćemo? Što ćemo ga? To je ljubav. To se ne može kazati riječima, znači... Morali bi se popeti na neku zgradu. Da vam pokažemo, u stvari to je zidanje, ne samo građevina kao građevina, arhitektura kao arhitektura, nego zgrada. Znači, kad vidimo lijepu zgradu, mi se obhrlimo srećom. Mi smo tada više od majke prirode. Ima li kod vas puno lepih zgrada? Ima. Ja sam se jednom uzbudio, mislim, ozbiljno ti kaže, da. Mislim, malo je možda, ali nije vulgarno, što? To je prirodna stvar. Zbog oblika zgrade ili ulaza? Ne, jednostavno vidim lijepa zgrada. Vidim lijepa zgrada. Ima dva ulaza, pa... Vidim sise na zgradu. Prelijepe dvije velike sise, razumiješ? Da. Nismo čak i vidjeli vaginu, nego ne znam da li je to možda dobro da kaže. Nije, pa to nemoj ne reći. Da neću ni reći. Nemoj to pričati. Jer sigurno vagina se ne smije pominjati u emisiju. I onda ne pominjem. Sme, ali mi imamo te japanske cenzurne pipove koji tačno kad vi zaustite da kažete, on... Dobro, za ljude koji gledaju onda ovako će biti vagina. A sise or. Drago mi je da smo se upoznali. Vidio sam u zgradu sa... Vi ste poznati po vašoj radio emisiji, pa da li još uvek radite na radiju? Kako to je? Radimo. Ona ide kada petkom, jel, uveče? Petkom od ponoći do 1:30 bješ uveče. Radili smo do 2, ali nas je to strašno iscrpljivali, gubili smo veliku tečnost i sad smo skratili pola sata i sad je bolje. Jer ti ako ne izmokravaš, recimo, poenta je u tome da čovjek što duže drži mokraću u sebi. Jer ona u određenom trenutku kad vidi da ne može da izlazi kroz genitalije, ona se vraća i mi nadoknađujemo tečnost. Hoćeš da popiješ nešto? I pazi, čovjek, evo to je savjet da se okrene na glavu. Znači da stane i da mokraću vraća. I ne bi bilo potrebe da se piju sokovi, voda i duže bismo živjeli. Čovjek kad slini, to je u stvari višak mokraće koji mora nekako izbačiti. Da. Gajo, u emisiji vašoj na radiju često zezati neke estradne zvezde. Slušali smo ovdje Lažu. Više oni nas zezaju. Ali desi se, kolega Kaluđerović. A da li desi se da i mi nekoga oderemo? Desi se da nekoga oderemo kao da, oprostite, junca, ali... Ne. Koga biste u nekoj sljedećih emisija rado ovako? Možda, ja sam... Ne bih. Atraktivno. Sirtaki, Duško Sirtaki. Znaš koga nismo nikad dobili... Možda Selma Vivaldi. Stalno je bio put. Mitar Mirić. Ne bismo što. Znači, svaki put kad smo ga zvali, javljao mu se kum.
Ne znam je li to, sad vidiš, razmišljam da je u stvari to bio Mitar Mirić, Predstavlja se kao Duško Mirić. Kao Duško Mirić, kum njegov. Da, može to njegova igra, Mitrova. Vidiš... Zovi ga sad, hajde. Probaj da vidiš, ako se opet Duško javi, to je Mitrov. Dragojloviću, kako ti živiš? Ima li što od ovoga Foxa? Radiš ovo za džabe ili ima li što od toga? Ima, nije loše. Može se. Bravo. Hoćeš li da pričamo malo o nama? Vene na noge. Ja sam razumeo o nama. O nama, Vena, o vama, to je prošlo. Pa vi pričate, izvinite, Duško! Mitra. Duško! Ne. Možeš li mi dati Mitra, molim te? A, ovo je ekskluzivno sada. Da. Sigurno se Mitar javlja. Ovo još nismo imali. To je Mitar. Ne glumi tu, brate. Ne laže. Nisi dobio njega. Še do vamo? Nemojte gađati, poslije što ne ranđu. Nastavimo. Da. 2000. album Moja domovina, od onda ne izdajete album, bilo je par singlova, da li ste se muzički ulenjili, da li će biti neki novi album? Radili smo toliko drugih stvari, sada bude malo neozbiljan, toliko smo radili drugih stvari da ne stižemo, ali evo, radimo na tome. Jer Hoćeš ovoga... Intencija je da to bude zaista dobro. A dobru stvar ne možeš napraviti... Preko noći mora da se podrži. Mi jednu pjesmu radimo otprilike od pola godine do 7 godina. Sad ti... To za album treba 90... Pazi, mi hoćemo da napravimo ono što je radio veliki Michael Jackson. Julio Iglesias. Da napraviš jednu pjesmu, a da to, kako on kaže, budu 4 hita. Ista pjesma. Znači da su to 4 hita. Kao remix ili jedna? Ne, ista pjesma, 4 hita. To je zaista teško, to niko nije uspio. Čega 4 hita? Zato što ljudi se rode, umru i onda nas sluša, znači njegovo pokoljenje, onda je njemu hit. U tom smislu. To je tako. Znači mi trebamo prilike 100 godina, 150 godina. Lepo, drago mi je zbog vas. Evo, lepa i edukativna pesma, jedna na kojoj je gostovao i Edo Majka. Isto angažovana, pa evo predlažem da ova divna deca koji nisu gledala... To je opet u okviru kampanje, malo da se našalim, to je opet ovo protiv droge. Radili smo 4-5 tih stvari i bilo je lijepo. Kako vi zovete narkomane? Ne zovemo ih, oni se pojave. Sami dođu. Tako je što treba. Nije, nego meni simpatičan taj crnogorski drogaš. Drogaš. Ne, drogaš. Mi ih ovdje ne zovemo drogaš. Sad opet kažem da se malo šalim. Ja stvarno mislim, to jest bolest i te ljude treba se truditi u stvari da im se pomogne. Mi smo ovo radili uglavnom za osnovne škole, za taj uzrast djece i išli smo čak po osnovnim školama i razgovarali s djecom. Tako da, jer ja mislim da čovjek kad napuni tamo 16, 17, 18 godina, tu više nema što da utičeš. Kako ne govori Mitar. A javi se ti. Pre nego što najavimo spot, samo Zonju kratko, šta je bilo, s kim si se... Sa Duškom Mirićem. Duškom Mirić, to u stvari nije ni kum, nego komšija njegov. Komšija. On mu drži mobilni. On mu drži mobilni. Jer zrači. Buksav knjige i Edo Majka, ja suludan neću biti. Ja mu mudro podvikujem, droga to je i otrovi smrad. Student mladi kad me pita, čiko kako pametan si baš, ja mu direkt odgovaram, droga to je neprijatelj naš. Ja su ludan, neću biti znam, neću
san. Prvo sam uzao malo jointa, pa mi se kita nije dizala. Mislio sam jebo ovo, trebam ljudi nešto novo, pa sam onda kupio esida. Vidio sam stvari koje niko ne vidi, bijeli miševi, mjesto ćemo pune pini, uzo kokain, heroin. Na TV-u to je sada in, zaraz ovu kosu i u bradu kao Laden Bin. Smiju mi se ljudi, ispadaju zubi, nijedna cura više nije htjela da me ljubi, ni mati, ni babu, jer smrdim pravo, ni moja grupa, jer pun sam rupa. Kogobleni sami problemi, kad hoću nešto reći, ljudi se smiju meni. Ja se zovem Tanto, oni isto nisu onako, oni tam nisam isto ja. Mlada cura kad proleti, na biciklu pored mene san. U tom pravcu zarikaću, ko ti nudi drogu taj je gad. Nije sam blesav, da strogiram ja. Droga život uništava, ja bi da sam zdrav. Ja suludan, neću biti zdrav. Neću drogu da koristim i prodajem stan. Gdje je drogaš, neću tamo ja. Od droga se nisko pada i grdno je znam. Neću drogu, nije sam blesav, da strogiram ja. Vinči onu pticu malu. Jer ono ptica? Nije. Nije kršno, on je gade, to mi se divno, ne ptice, na vrh kuće. Na vrh kuće, dobro. Ste ovo na kraju zbog društva za zaštitu životinja stavili da nijedna ptica nije zadovoljena? Ovo može mnogo bolje. 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 Dobro, uvijek može bolje. Ne, vidimo mnogo Pa uvijek greša. može bolje, ali od ovoga... Trebalo od linoleuma. Da li znate viceve o Crnogorcima? Znamo. Sve. Skoro sve. Sve što je zadnje izašlo, ja možda ne znam... Izašla na DVD. Ima onaj kad Crnogorac leži u nekoj travi. To su uvek ti neki standardni momenti. Crnogorci su lenji, Bosanci su glupi, Slovenci nemaju smisla za humor, ali šta Srbi? Jebači strašni. Jel to? Strašni jebači. Ja ću ti sad ispričati. Znači, da mi idemo polako. Od dva goluba, tako se zove. Bili ti dva goluba. Čekaj, prvo neka ispriča ovaj... Koga to interesuje, više i o Crnogorcima, Bosancima, Srbima i Hrvatima. Bele tamo. Bio golub pismonoša i ovaj obični golub džukela. Čekaj, izvini, jer to pravi vic ili ćeš šta da izmišljaš? A nemoj onda da ga pričam. Nemoj onda. Bolje bi bilo da izmišljaš. Slušaj, kratak je. Znači, golub pismonoša i golub džukela. Nemoj. I dolazi golub pismonoša na vrata od ove džukele. Zvoni na vrata, otvaramo ovaj golub. Dobar dan. Ja sam golub pismonoša. Izvolite što ste trebali da vam uručim poštu. Vadi ispod krila, razumiješ, pismo. Kakva si, velim, ovaj golub džukela, ovaj golub. Kakva si ti džukela? Kako sam se smijanja sam to. Dobar švic sa zubima, isto odlično. Ovo je isto vrlo. Tri zuba. I ćede usta. U ustima, kako vi kažete. Mi kažemo ćede usta. I ovaj zub, pošto su razdvojeni, a braća su, jedan je tu, a ovaj je tu. I ovaj zove ovoga kao Duško, što to radiš tamo? A ovaj kao odgovara s ove strane, pušti ga. Ne znam jesi li čuo
vic dvije kamile kad idu pustinjom i jedna će drugoj. Što bi ti uradila da nas napane NATO? Kaže, ja bih se sklonila u pećinu. A kako kad nema u pustinji? Ko izmišlja, svaka mi čast. Zonja, hoćeš ti možda neki vidjeti? Idu 3 šupke ulicom. Meni već lepo. I prdnu dvojice i kaže ovaj treći, nemojte zajebavat, momci. Jasno, šale o mentalitetu su uvek najzanimljivije, a evo jednog primjera. Idemo u maleno selo Klitorići kraj Vaginova, ne znam da ste bili. A čekaj, ali ispričaj to o Crnogorcima? Ne, ispričaj taj. A neću, ovo je pravi vic. Pa ništa onda ne valja. Ako ćeš da izmisliš neki kasnije. Idemo u Klitorić. Nego Milorade, šta tebi dođe onaj Milorad Krušica, bre? Koji bre Krušica? Pa onaj bre što mu žena Milodarka. Pa ne dođe mi ništa. Kako bre ništa? Pa taj ti je isto koji mi plod imaginaciju i postoji jedino u sferu umetničkog stvaralaštva i rađa se u trenutku nadahnuća autora. Ono neupipljivo, a blistavo što se zove inspiracija. Znači, privid i poigravanje sa tipični karakteri. Jel ti ne možeš to odlučiti? Voli mi reći jednu stvar. Kako misliš da kupimo drva ove godine, da platimo struju? Vidiš da sam struju uključili, Kako mislim da mislim? Pitam li ja tebe što? Razmišljaš i ti o familiji, Milorade? O kojoj familiji, Milodar? O meni je tebi jedan. Oli da idem da pljačkam nešto da radim, da lopužam, da se bavim radnim stvarima. Što bi ti od mene? Što bi ti od mene, rugobo? Pruži mi ruku, Milorade, A pruži ću ti, nogu ću ti pruži. Mrši dalje, mrši napravi na krugu oko kuće, vucibatino jedna. Dobro. Kako izgledaš? Dobro, vidiš ga za ovo. Kad si došla u kuću, nije u tebe bilo 5 kila, je to sad 150. Dobro. Ako ne i 200. Dobro, Milorade, dobro. Izlazi. Devet hiljada rođenih u znaku jerca, la, moja biljana. Dobar dan, gospodine. Na pravo mjesto. Zavisi koga trebate. Vi ste Milorad Krušica? A vi ovo struju u vodu, tamo mi gasi vodu ako te interesuje. Nismo zbog toga došli. Ne? Vi ste mašinski inženjer? Bio. Pa vidite, treba nam direktor za visoku gradnju, što je gradimo ovdje u blizini, pa smo mislili da biste vi bili idealan izbor. Malek. Prosječna plata bi vam bila 2500 eura plus osiguranje. Plus osiguranje? Jedini uslov je da počnete za 3 dana. Ozbiljno Boga. Da se ja penjem na građevine ovakvoga zdravlja, da nazirem radnike, zapišljive 2500. Ajde, sram te bilo, izlazi. Gospodine. Izlazi, neću da čujem. Ama neću da čujem. Gospodine, mislimo da je ovo za vas idealna prilika. 9000. S obzirom da loše živite, imali biste dobru platu, mislim da bi bio idealan izbor za vas. Živim odlično. Kao što vidite, odlično. A vi možete polako, ako niste za vodu došli, preko vrata. Ajde. Prijatno. Laka nauči. 9000 rođenih po znaku da znam i ja, moja biljana. Alo, Vera, ovo je stvarno bilo jedan... Da li zaista kod vas, a i kod nas ima... Ovo, samo je prekida. Može se bolje. Može se, baš može. Pa vama sve može bolje. Pa može. Ne može sve, ali ovo može. Ovo može stigno. Ovo što smo gledali može. Do sad. Ovih Milorada Krušica ima i u Crnoj Gori i u Srbiji zaista. Tih ljudi koji samo mudruju, ne rade ništa, a neprijatni su prema ženi svojoj supruzi. Ima, ali zar i ti ne bi bio neprijatan da ti je žena Milodarka?
I zar ti, Dragutinoviću, ne bi bio neprijatan da ti neko onako izgleda i da ti nude ljudi s biloga svijeta posao za 5-6 hiljada, 10 eura. Kakva je žena, ipak on nju voli, treba da bude dobar prema njoj. Kad može neko da mu uđe i onakva pitanja da mu postavlja. Zapitaj se. Ali on izgleda kao da nema posla, ovi su došli da mu ponude posao. Nemoj da ga osuđuješ, pa jebe. A nemoj ga osuđivati! Ne, nego meni samo tako izgleda. Da on samo izležava, se ništa ne radi, a ženu maltretira. Ne, ovo nije tačno. Ti si potpuno pogrešno shvatio ovaj skeč. Ovo je potpuno, mi smo ga zamislili da je afirmativno za ovoga nesrećnoga čovjeka, a ti si ga napao. Ja mislim da će se ovi borci za ženska prava pobuniti protiv ovakvog tretmana žene. Moj Knežević, ništa ne kapiraš. Ipak žene su isto ljudi. Pa sad ću da ti kažem jednu stvar, pošto nećeš o zdravlju da pričamo, ovi skečevi su nužno zlo. Znači mi od ovoga u stvari živimo, pošto nema puno para u ovim oblastima. Što ne možemo građevine. Građevina, guljenje i to. Mi se ovim bavimo samo da, tako da ovo nije nešto što mi volimo i ne mislimo da je ovo pretjerano dobro, ali kad nešto moraš, ti sam znaš. Kad nešto moraš, što si radio prošle godine, ono što si mi pričao, klistiranje. Dobro, ne moramo to sad. Evo sad otvaramo jednu novu temu o uticajima. Muzika, film, televizija na vašu djelatnost. Da li ste imali neke... Ja sam jedva čekao. Ja se pitam kad ćeš to postaviti. Ovdje se je potpuno nespreman. O uticajima, da li postoje neki uticaji koji su uticali? A mi obično slušamo lošu muziku, čitamo loše knjige, gledamo loše filmove. I onda znate kako ne treba? Tačno znamo kako ne treba i to i radimo. Onako kako ne treba. To je model. Ja mislim da suština nije u uticajima, znači tipa što čitaš, što gledaš, to, nego da li su te seksualno zlostavljali, da li su te maltretirali dok si bio mali. Vraćamo se opet na Svetozara tu. Da li si pušio kad si bio mali? Tako je, jer mi smo svi počeli, mi smo prvi cigar, mi sad ne puši niko od nas. Zato jer smo... Limusizu. Pušili... Od 4 godine. 4-5 godina. A to je baš rani uzrast za početak. Ja sam probao 2, ali nije mi išlo nikako. Rekao, neću dok ne napunim 4, a i bunim. I kući su mi se bunili. Tako da uticaj, znači uticaja može biti baš, znaš i kako, ako ti ne paziš zdravlje, neće ni ono tebe. Neće ni ono tebe. A reci mi ovo, postavio si neko pitanje, opet mi ga ponovi. Pa htio sam da vas pitam o uticajima nekih možda muzičkih bendova, nekih filmova. A to? Šta mi je bilo simpatično, to? Pa možda mi bi nešto slično kao ovi da radimo. Da li je toga bilo? Bilo je, ali to smo rekli nikome da ne pričamo. Dobro. Znači, rekli smo, ako išto ostavimo za sebe, to ćemo. Dobro. Glupo bi bilo da mi sad pričamo o tome. Da li ste nekada bili na Belom? Jesmo. Tako ne. Na Belom konju, ogromnom Na Belom jezeru. Naša dva drugara na Belom, matori i bratori, o svom omiljenom skeču. Znači, matore, dobro je poznato da ova ekonomska, znači, kriza pogađa sve pore društva, pa tako i nas na Belom. Mene ne pogađa kad sam na Belom. Teću, bre, bratore, nećeš ni da budeš na Belom ako ne nađemo neku šljaku. Pa, a čuo sam da su ovi brate Crnogorci dali neki oglas u okviru, znači, naših delatnosti. Uglavnom je to taj eksport. Izvozimo zlato, belu tehniku, DVD uređaje. Iz stanova i kuća. Pa jel to ima neka audicija? Kako mislim? Mi smo u mogućnosti. Dana 21.4. održat će se velika pljačka poštanskog voza koji se obraća na relaciji Crna Gora-Skadar. Pljačka će se obaviti u mjestu Straovina u 2:30 po lokalnom vremenu. Potreban radnik, pljačkaš sa visokom spremom i radnim iskustvom od najmanje 5 godina. Audicija će se održati u podrumu pošte dana 18.3. u 14 časova. Vi ste? Dobar dan, vi ste? Hoćete da se predstavite? Ja? Pitate li mene ko sam ja? Da, ko ste vi? Mene sad što pitate ko sam ja? Pitali ja vas ko ste vi? Pa došli ste na audiciju, red bi bio da kažete nešto o sebi. Kako se zovete za početak? Ja vas ne pitam kako se vi zovete, nemojte vi mene pitati kako se ja zovem.
Pa dobro, evo, ako nećete da nam kažete ime, čini ste se bavili, što ste radili? Sad što se radi u žutu. Nije me žut mazio. Evo što ovdje, mogu ja sam da radim, ne znam što će mi koji... Beži bre. Samo se patim uda bez veze, gluposti radim. Prijavim se na ulici i gluposti. Dobro, smirite se samo. Molim? Smirite se, sve u redu. Smiri se, ja nije nikakav problem, ja sam smiren. Što se od toga tiče, ja sam dosta smiren. No se vi smirite malo i gledajte vi malo mene ovamo. Pa evo vas gledamo, pa hoćete na reći zbog čega ste došli? Molim? Zbog čega ste došli? Zbog čega se doša? Traži posao, jeste li vidjeli oglas u novine, jebe u mater? Jesmo. Jeste li ja da ili vi ste dali oglas u novine? Ja čitam pomalo i te novine i to, sport najviše. I to što me zanima. Pa dobro, hoćete da nam se predstavite, čovječe. Neću se predstavljam, predstavite se vi mene, a vi mene zove, vi ste mene zvali ovdje. Nismo vas mi zvali, ko vas zove? Ko me zove, a ko me zove svaku noć me ko me zove? Ko me zove svaku noć me ko me zove, ispušta me slušalicu, majka mi poluđe, ko me zove? A da nije se ja samoga sebe zla i samo me sebe spušta slušalicu. Molim vas, smirite se, što vam je to u ruku? Molim vas, bombu ostavite sa... Ovo se bombu se uzeo, no me malo me sam lobanju, otvori mi se sa deoniskom šulka 6 godina ima. Nismo mi, molim vas, vratite... No, ko je? Hoćete da vratite? No, ko je? Ja, mora da se ja samome sebe. Čuti. Koste, čuti koste. Vratite bombu, molim vas, u džep. Vratit ću bombu ja, došla, da ako vas pospremim ja sve ovdje, u vaš lokal, da ako vas ja pospremim u vaš lokal, jebem vam mater svijema. Nemojte, molim. Molim! Nemoj me nervirat kad ti kažem! Sve ću vas pobiti, jebem vam majku, ura! Nedavno smo i ovdje kod nas imali dosta problema sa sličnim nasilnicima. Hoćeš ti sam da kažeš ono što... Može li ovo bolje? Mislim da ovo može mnogo. A, naravno. Ajde. Ti znaš da je bila prava bomba. Ovo je stvarno palo, sve je palo. Jeste, ovo je palo, imali smo poginuto do je rasvjete. Jeste vi tad poginuli pa... Ne, nismo tada poginuli. Nismo poginuli, da smo poginuli bi bili ovdje. Htio sam da kažem da evo sad ovakvi slični nasilnici, bezumni koji tako bacaju bombe iz čista mira, i kod nas smo imali takve slične probleme, nadam se da toga više neće biti ni kod vas, ni kod vas ovakvih. Hoće. Ne bi bilo ovih skečeva... Ako misliš da neće biti... Nadam se da ide ka boljem. Naivan si... Kaleziću. Ljudi su Kaleziću toliko loši i... Izvinje, ćeš ponijeti njima tamo piće. Može li mene jedan sok i ako može lignje?